Dame i gospodo novinari, poštovani građani Srbije, na današnjem sastanku u kome su prisustvovali svi srpski predstavnici politički sa Kosova i Metohije, dakle svi gradonačelnici, svi narodni poslanici, svi predsednici privremenih organa, rektor, direktori zdravstvenih ustanova, rukovodioci školskih i obrazovnih ustanova, dakle rukovodioci celokupnog našeg sistema i vodeći ljudi našeg naroda na Kosovu i Metohiji sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, usvojeno je nekoliko zaključaka. Najpre, srpski predstavnici sa Kosova i Metohije i srpski narod na Kosovu i Metohiji neće dozvoliti Albancima da zauzmu političkim i drugim metodama sever Kosova i Metohije i da iskoriste predstojeće raspisane lokalne izbore na severu Kosova i Metohije tako što bi umetanjem sopstvenih kandidata preuzeli kontrolu na severu Kosova i Metohije. Dakle, srpski predstavnici i srpski narod na Kosovu i Metohiji neće dozvoliti albanskim političkim predstavnicima da bojkotom preuzmu, zauzmu, okupiraju najodgovornije funkcije srpskih predstavnika na Kosovu i Metohiji i da im to posluži za dalje obespravljivanje Srba, dalju fragmentaciju srpskog političkog korpusa i preuzimanje pune kontrole nad našim institucijama na severu Kosova i Metohije. Zapravo, plan i nada Albanaca u Prištini, a verovatno i dela onih koji ih podržavaju, bio je da će Srbi na Kosovu i Metohiji, na severu Kosova i Metohije dobrovoljno da se sklone, da im dobrovoljno prepuste upravljanje našim institucijama na severu Kosova i Metohije, pa da onda oni mogu sa time da rade šta hoće, kako hoće i da imenuju tu ljude koji bi dobili eventualno 5 ili 10 glasova, kao što su to radili u prošlosti pre nego što su se Srbi okupili oko Srpske liste. Drugi zaključak koji su srpski predstavnici doneli na ovom sastanku i o kome želim da obavestim javnost, zaključak o kome sam i sam razgovarao sa njima, jeste da odluku o svojim daljim koracima, odluku o daljem delovanju političkom vezano i za učešće u institucijama u Prištini srpskih predstavnika, ali i za učešće Srba uopšte u prištinskim svim institucijama, od opštinskih, pravosudnih, policijskih, skupštinskih, svih drugih, da će tu odluku srpski predstavnici doneti nakon dodatnih konsultacija koje ćemo obaviti nakon što predsednik Vučić u toku aprila i maja razgovara sa svim svetskim značajnim liderima koji odlučuju o pitanju Kosova i Metohije. Dakle, nakon što predsednik Vučić obavi i završi konsultacije i sa predsednikom Narodne republike Kine Xi Jinpingom i sa predsednikom Ruske federacije Vladimirom Vladimirovičem Putinom, ali i sa predsednicima, odnosno premijerima Nemačke Angelom Merkel i Francuske Emmanuelom Macronom, i da u toku maja meseca zajednički uz konsultacije bude doneta odluka o tom učešću srpskih predstavnika, odnosno eventualnom neučešću u prištinskim institucijama. Dakle, srpski politički predstavnici daju još vremena, daju još prostora da pokuša da se pronađe konstruktivno rešenje za probleme koje Priština nedeljama i mesecima unazad stvara i sa anticivilizacijskim taksama uperenim protiv srpskog naroda, sa gaženjem i ponižavanjem srpskih interesa na različite napade. Od upada oružanih u srpske sredine, napada na srpsku imovinu, na srpsku ekonomiju, Trepče, Gazivoda, svega drugoga što su u prethodnom periodu, hapšenja srpskih predstavnika, svega drugoga što su u prethodnom periodu činili i što rade i prethodnih dana, videli ste sa napadom i smenama legitimno izabranih srpskih predstavnika. Dakle, naš politički odgovor na to daćemo kada pažljivo izmerimo ukupna politička kretanja
u međunarodnoj zajednici i u konsultacijama sa našom državom Srbijom. Zatim, ono oko čega smo takođe postigli, rekao bih, značajan zaključak i značajan dogovor koga nam nikada nije dovoljno, a to je srpski predstavnici sa Kosova i Metohije dogovorili su se da i u narednom periodu potpuno jedinstveno i monolitno nastupaju u političkom smislu, da nastave da deluju okupljeni oko srpske liste i u vezi sa predstojećim izbornim aktivnostima, ali i da ne dozvole albanskim političkim predstavnicima da unesu bilo kakvu vrstu podele u srpski narod na Kosovu i Metohiji, bilo da je reč o podeli koju oni žele da stvore između severa i juga, odnosno između Srba sa severa i juga Kosova i Metohije, bilo da je reč o podelama koje pokušavaju da postignu, pokušavajući na različite načine da podmite, potkupe i zavade srpske političke predstavnike. Za nas je na Kosovu i Metohiji to jedinstvo, ta sloga i to zajedništvo u političkom smislu oko srpske liste imperativ, način opstanka, jedini put da se održimo i zaštitimo institucionalno prisustvo Srbije, koje znači vitalnu ekonomsku i drugu egzistenciju za naš narod, ali i da sačuvamo pregovaračku poziciju Srbije za naredni period. Najviše bi voleli i u Prištini, ali i u delu međunarodne zajednice da nema jedinstvene i monolitne srpske liste, koja je državni projekat na Kosovu i Metohiji, koja svoje delovanje zasniva na dogovoru isključivo sa državnim institucijama Republike Srbije, dakle da nemaju takvu jedinstvenu i monolitnu srpsku listu, nego da imaju političke predstavnike koji bi bili njima na raspolaganju, pa ovako jedan je malo više Ramušev, drugi je malo više Tačijev, treći je malo više one ambasade, četvrti je malo više one ambasade, i da onda na taj način mogu i srpskoj strani u dijalogu, u pregovorima da kažu pa čekajte, šta vi to hoćete kad imate recimo srpske predstavnike koji hoće da, ne znam, priznaju takozvanu vojsku Kosova kao što neki od njihovih favorita hoće da učine, ili šta vi to hoćete kad imate neke od srpskih predstavnika koji bi hteli da univerzitet u Kosovskoj Mitrovici postane deo prištinskog sistema. Evo ja vam sada kažem, Srbi na Kosovu i Metohiji ostaju jedinstveni, ostaju okupljeni oko svoje države Srbije i nikada nikome neće dozvoliti da raskinu tu organsku vezu Srbije sa srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, jer Srbi na Kosovu i Metohiji drugu državu nemaju. Iako ovde u centralnoj Srbiji možemo da imamo 1001 političku utakmicu, na Kosovu i Metohiji ili si za svoju državu Srbiju ili ne želiš da budeš u svoju državu Srbiju. Četvrti zaključak koji su srpski predstavnici sa Kosova i Metohije danas usvojili i mogu da kažem i zajednički smo usvojili ove zaključke, jeste da se zahvaljujemo i da se srpski predstavnici zahvaljuju i predsedniku Vučiću, ali zahvaljuju se i vladi Srbije zbog ogromne, ne samo političke, nego i investicione podrške u srpske sredine na Kosovu i Metohiji. Dakle, zahvalnost za najveći do sada investicioni ciklus države Srbije na Kosovu i Metohiji, u okviru koga se, kao deo plana predsednika Vučića iz novembra meseca, ulaže 2,3 milijarde dinara u srpske sredine na Kosovu i Metohiji, da konačno iz temelja obnovimo i naše škole, i naše bolnice, i naše puteve na Kosovu i Metohiji, da izgradimo i nove poljoprivredne i druge kapacitete na Kosovu i Metohiji, da zaposlimo nešto novih naših ljudi, pošto, kao što znate, nažalost, zbog političkih uslova ne možemo kao u druge delove Srbije da dovedemo strane investitore, niko neće u nerešen konflikt da ulaže, ali država Srbije ima obavezu prema svojim građanima i mi ćemo na Kosovu i Metohiji izgraditi na severu Kosova i Metohije i novu fabriku starterskih baterija i akumulatora u okviru Trepče i novu fabriku za preradu krompira u Pomoravlju, odnosno novu čipsaru, i jako veliki broj novih poljoprivrednih različitih projekata, od farmi za stoku, živinu, svega drugoga što radimo, naravno i vezano za infrastrukturu. Predsednik je dao jasan zadatak
Severna Kosovska Mitrovica i ne samo Severna Kosovska Mitrovica, nego sve srpske sredine na Kosovu i Metohiji moraju da se sjaje od rada i truda i ne samo od novih ulaganja, nego i od marljivosti rukovodećih organa koji moraju da se postaraju da se investicije Srbije, da se podrška Srbije vidi i očituje i ogleda u svakodnevnom životu naših ljudi. Dakle, u toku ove godine biće uložena ta sredstva, a opštine, dakle, organi lokalne samouprave, 29 privremenih organa koji funkcionišu u našem sistemu, kao i predstavnici opština sa srpskom većinom u prištinskom sistemu, imali su priliku da predlažu u prethodnom periodu različite druge projekte i na osnovu dogovora sa predsednikom Vučićem do kraja ove godine uložit ćemo dodatna sredstva u srpske sredine na Kosovu i Metohiji, da bi te naše sredine, te naše varošice, ta naša sela zaista zablistala i da biste videli vidnu razliku, ako hoćete, i u odnosu na neke druge delove Kosova i Metohije, da se zna da tamo gde žive Srbi, da je i čisto, i uredno, i moderno, i razvijeno, da u našim školama imate i elektronske table, da naš univerzitet ima najmoderniju zgradu univerzitetsku na Kosovu i Metohiji, a već sada ima jedan studentski centar koji je, uveren sam, najbolji na Kosovu i Metohiji, i da sve što je naše na Kosovu i Metohiji, bezmalo nam je takav zadatak dat, dakle, da bezmalo sve što je naše na Kosovu i Metohiji bude najbolje što tamo postoji. Prema tome, naš četvrti zaključak je da se zahvalimo predsedniku Vučiću na spremnosti i rešenosti da podrži ovu vrstu aktivnosti i Vlada Srbije koja će materijalnim sredstvima i finansijskim podržati realizaciju ovih ciljeva. Ja vam se zahvaljujem. Nešto kasnije biću spreman da odgovorim i na jedan broj vaših pitanja, a sada bih dao reč našim predstavnicima sa Kosova i Metohije. Zahvaljujem direktoru i pozivam predsednika Srpske liste